manu le nganga nai o le taiao. Abe o le la ua punitia po I poao. E sau malua fa asusu I laua la au. Sa sala le punga la au matala uao. E tio fo I Samoa fai o na taiao. Le amatanga o le asofa a popo o le olanga. Le taiao nai matani ufea ngai ma le ata. Le tala le leimu aso o ai nei Samoana. So ti tau pau le sua malie o le vine ula. Pau fonga o le lupe luma o le moso oi pula. Le langa ali ua pua ina mai lona malongi. E asoko ua foa ina I le Samoa moni. E tio fo I Samoa fai o na taiao. Le amatanga o le asofa a popo o le olanga. Le taiao nai matani ufea ngai ma le ata. Le tala le lei ua soho ai nei Samoana. Awa mo malie I mauma. E asofo na valo ia I mapau. Ya, te tonunga sa mo le fu tatu tau umeli vaenga o le whaingo vai aso. O le aso to na I le nei ia I mātou nei ia manatu o na ua aso sa I tonu o le tatu nu o Samoa ia whape fo inisi vaenga o le laulangi e ka lena whaatasi ia ma lo tatu atu nuu. Ia whamuni atu le aso ia o le atua ia te utou o le ua aso sa mātou nei ia o le aso te pena to na ili nei mātou nei o le aso na le ua mātou mai le fiafi 5 minute te ele tula e ono ia o le polkala me whapitio fo ile nei o le avanoa e whaatala noi nai ia le tei fono o le tātou wafo I nupiwha ia e tusa o lona wala awina fo ia malea vaenga o le tautua ma le au nanga. Ia ia te tonunga ia o le a tātou wanga I le amtanga o le tātou por kalame ia ona ele umi se tātou tautua ma le au nanga ia o le nei aso. Mele ia usi mela whaafonga sama. Tātou wafe lo tātou matai a vesevi inga ma le whaaftai le whaapolo ma le whaasangi ia amatai loa amatai fuilo tātou o nanga o nea fiafi.
Ua maluifo le afiafi ma ua ho'o mai le pogisa i lenei tulalolagi o loo matou nonofo maumau ai. E lē mafai a'u na galo le atunu'u na e foa'i e fai ma o matou tofi. Sa o matou feola ma fananau a'e ai. Manatua pea i latou i taimi fa'apenei. E ngata o le taimi e manatua i le lalolagi Kerisiano uma i so se tafa ma so se tulu'iga o lenei lalolagi e talitonuina oe lo matou atua. Ia e lē mafai ona fa'agaloina lenei vaitau tapenaga o le kerisimasi ma le tausaga fou. Ia e vi'ia lava lauafia ona o lau mea alofa sili mo i matou o le fa'aolataga o le taulaga e tasi ai afe. Ai maise o le ola ua e tulu'i ma fa'aopopo i aso o lo matou ola. Fa'afetai lenei aso ua mavae ma ua te atu le malamalama ua o'o mai le pogisa. Ia o lenei fo'i aso atofa lenei atunu'u ma lenei vaega o le lalolagi e ua mautino ai ua o'o mai ma sui le tau malulu o le aso 2.8 o le masina lenei. Fo'i atu le vi'iga ia te oe. Ia o le vi'iga ma le fa'afetai a lou tausiga e lē mavae i lo matou ola. O lo mafutaina o lo matou ola e tele tu'ula fo'aina i matou. A o lenei tula o le aso tamae ia a mata fo'i fe'au ma galuega masani. Matou te tatalo i lou agaga paia o lo matou fesoasoani sili. Auina mai e tauto'olua lo matou ola ma ni galuega o le a'afaia. Ai ua le nei po ina ua mai a fe'au ma galuega. Ia vi'ia lauafia o mamau ai se vi'iga o oe. Ai aua lava o matou tagata ma la'au i lou agaga paia tauto'olua le auaunaga o le a'afaia nei ia tainane fo'i le fa'afofoga le fita fa'afofoga au matou tagata maua se faleaʻoga tutusa mo i matou e tusa o lou a'oa'o mai. Ia ese fo'i le loto tigā ma le ita ia i matou. Ia ai o matou tapo'ia ia o matou faiva auā oe na e foa'i faiva matou te galulue ma fa'atinoina. Talo fa'amagalo i matou uma le toto paia o e Keriso lo matou li'i ma le fa'aola. Amen. Vi'inga o le kerisimasi ia pia ona ufai atu. Aso o le kerisimasi aso lulu o le vaeaso lea o lona uiga e uma lo le aso lulu. Ia e le toe va'alogoina fo'i pese ia ma le ata le io'utua faisina suiga ia e pau a le niusimasina faapena e le tagata lo te vai atu mafuta mai si umu i Samoa so saia sila fa'alogologo atu i si umu ia o a mai tapenaga o le kerisimasi ai tatou i Samoa so saia ia le gata fo'i nisi o i tatou mafuta mai ina i Samoa tutoatasi ia o le faiga malo fo'i tutuila manu'a o iai sisi o fa'alogologo mai ia e fa'amani atu
ia le Keresimasi ma le tausaga fou o le vaitau o le feofofoaʻi o lofaaga e ofo atu e ofo mai ia i le gata o alofaaga i mafaufauga ma manatu ma lagona ia o le faatinoina foʻi o ni mea alofa feʻaveaʻi vatu lau mea alofa mai lau mea alofa vatu se mea alofa pei o e le mafeana tatu o ese ma foliga faapena o lenei vaitau au te manatu le ua te e langi tu te mtangi sa faia ia o ma tatou e ave le tatou si le tatou taulanga le nganga faafetai i lo tatou matai e tusa o lana tausinga i lo soifua ma lo wola o le aso luas fu matasi o le masina to e fa aso tatou o i le Keresimasi au le aso fo ila e official lai ia le tau malulu ia po le winter i totonu o California e mo ia la e pi o vainga ia a i latou tomai ma tamamai i le ai o fetu e mafuai ona i loa le tau lea vaitau ma le vaitau ae o le mea moni ia ua matua malulu a matou malulu ni California e le peilan matou malulu o malulu ai si se tete ia i taipei o te lo o Utah pi tau iai le mea o le snow o taipei o isi pei o le East Coast e pei o ina le East Coast e pei e faasolo ai New York aluaʻe ina vai ai atoa na ia pei o ina o le taimi lenei o le paʻepaʻe ma o le snow ia leina faapea isi pese o le snow Christmas in the snow pe faapena ia ona o le vaitau lenei ia o le ua faasolo ina malulu matou i Amerika ae ou te taletonu o le ua tau mafanafana pe ua iai le sama iā te outou i New Zealand o le atunuu e masani ona malulu faapena foi tatou i Australia ae o le tasi la le mea tatou te faafetai ai ia lo tatou mo le tropical weather totonu o Samoa ma le Pasifika e lē malulu e lē se snow e lē vevela e matuale ae e mafanafana siona tau tasi lenā mea matagofi e manei ai ia lea foʻi le foafoaga a lo tatou matai ia ma vaega o le lalolagi e tofu vaega o le lalolagi o lona tau ia pe faataamilo foʻi lea foʻi ia le tau o lea vaega o le tausaga ua mafanafana le itu o le lalolagi o lea vaega o le tausaga ia ua malulu pe faapena ona fealuaʻi ia le galuega foafoa a lo tatou matai matagofie se taimi o muamua o le aso po le tao le fitu ia e le ua vai atu o 5 minuti ai le ono ia ona aga mea foi lo le tatou malo ia le suga i le papali'i panoa ia i kau fai atu suga pali'i panoa ia o le tatou malo masani na i le po ia fiafi o aso sa ia i le aso sa ia te outou o le aso toʻanaʻi nei iā matou e ua faatalofa atu Caroline Chong ia o loo mafuta mai nai Golden Bay Western Australia ia faamani atu ia o lenā ioe tusi o le sapati nei iā matou mo i latou foʻi e feagai ma le ekalesia aso fitu o le sapati lenei o le aso paia o le ali'i le aso sa lenā ia te i tatou i nai New Zealand Samoa Australia so o le taʻusa'o ana le tagata kerisiano i lona aso sa o le aso paia o le ali'i o le sapati ia e sa'o le aso fitu o le aso sapati nei o le aso toʻanaʻi ea o te faatalofa foʻi i le uso iā pen fasavalu matamua pauli ia matamua te lelo po o te silafia afai ona te mafuta mai i tatou nuu ma na fioaga i sa le lologa sava'i ia pe te silafia ia le matamua lea na leoleo a mai
ile fo le consultation le tatu insurance fai na sa longa ile vai aso te le na mata ya te ya piwa leo lava ma a maini winga fo ya ona o tam fai ya yo tarsia te sira fia mele o sa no twai fa talo fa fo ia Tasi Johnson ia talo fa lo sunga tu le pa ma na ia le por kalame ne yaso ia o le aso sa nei ia i mātou i le mātou matatu i nei Sydney, Australia. Ia le lei whaftai Tasi Johnson, ia whili mea le lei Johnny Senona o whaisua ma lo whaftai a inga whaalele Smith Ulberg. Talo whatfoi ia o mafuta mai foi whale nā tapu. Ia mafuta mai i Brisbane, Australia, lo le sio kapeli, ia whapena foi whataro whatu tatu tautua male au nanga. O te whatalo what fo i tunu mafono ela matai rata o loo mafuta mai i whea. Ia, ole nā. Fui whatu pili e nosa. Maro lava le soifua, lau le lei still remember the time. So le whatu, karo whai so le. Sa o ala o wa ia tu le swafa. O mai oe so, ia, le nā. Le no tu ma le o te le no tau no vai tu lo sofa pe ya sole o te ia faftai o le te feolo e au mawai. Happy New Year to you and your family, brother. Alofa te letu from motherland. Ia nai te mafuta me Samoa. Ia alofa atu i tamaiti tamatuai o lau malili uso. Ia whapena fo i nalo fatu le tautua mane au nanga. Ia talo foi mai yavanga fatasi. O lo o mafuta mai ifea. Le va pe mai manuia Christmasi ia te eruso ia masio ainga ia mani warm jumpers accordingly lo fatu ia va pena foi mai yava al fatu Tommy au pa au. O lo o mafuta mai ioe. Ia lo fatu moniatu lo fa anga Christmasi ma tau sang fou. La lango fa aumu fa pena foi lo mafuta mai i Tauranga New Zealand. Ma lo faftai a inga fa lele Smith ia fa pena foi pule ava po mele ia Winston Fong. Winston. Ia fa pena foi Winston pia o te lo le foi sa on foi a vele Winston sa o pele ia Nena, tai puleva po mele fale upolu a hong pese se walunga iona keti fatalo fatu ro fasta mai i Sydney, Australia. Balotu levi ia o lo fape na foi ona mafuta mai i feta ua balotu. Skola sipi ta ala maftatu i nei tu valu. Wow. Tu valu. Ia le lei skorsipi ta ala tal fatu na i o tatou motu tutua oi motu laiti o le Pasifika o mai oi tu valu ma le mafui e skorsipi le hase ladies to fien tangata mali liu wa o le temi muli se fulfa pa o temi muli na no siaki ai se fulfa tangata mali liu ia fai mai lavala o la o sa ili pe nisi tino maliu ai faftai tu valu ai faftai skorsipi o lo manuia oe ia male ainga ia pe afape monio nai e te mafuta mai i tu valu. Minaretta Sink fatal fatu ro mafuta mai Melbourne, Australia pina foi fatal fatu tatu tautua male au nanga ia le lei tu pa i vai lilingi tavita so tongi solo talo foso ia malo lo mafuta mai Australia. Emma Semi, Merry Christmas and a Happy New Year too. To you and family. Yeah, fafte tele. Same to you, Emma. Ainga ana peleti. Fapena foi ona faminiatu tau san fou. Ia si vale pasesa. Rosalia La Fonga Margarita Ioane. Ia orena Happy Holidays. Ainga faalele. Ia fapena. Ia male to tele o i tātou. Taua ina ufa pe atu. Famania tele atu. Ia le
Ia isi masi ma le tausaga fou ia te outou ma outou aiga o alo ma fanau ia e lē faailoga so ua faatasi e le tausaga ai ia le mea manino o le talu na foʻi ona amata mai lau tautua ma le aunaga i le fitu tausaga talu ai ua tele tagata e ia tagata o le you still joining me a ua toʻatele foʻi ua ou loa le tala ma ua ou maua ua fai i lagi le folauga from the last 7 years vai e faafetai ia te oe ma faafetai le atua o le lava o loo iai nisi o loo faapea ona faaauau mai le folauga mai i le fitu tausaga lea ua o le tausaga lona valu pe a maeʻa nei ia le masina fou e oo loo le masina fou valu ai tausaga o le auaunaga a lau siufoga o le taea fou ia talo fai i oe nisi foʻi ua lē mafai ona o tatou faauauina ia le faiga malaga ona ua afe moe ia le malaga po o ai lava tamā ma tinā matua ia po o le talavou po o ai lava faamaisia le atua ioe vaega foʻi leo lau tautua sa moa a ou iai le vaega lea o lenā le foʻi ia e māua tala ua lē ua faapea ona avesea ma faamavae atu nisi nei ia le vaiaso nei ma le vaiaso lea ua amata lava mai ai le aso muamua o tese ma seʻia paʻi le aso nei toʻatele i latou ua tuʻua mafutaga i totonu o liʻo faaleʻaiga me lea ia lau taufetaina atu se pese sa moa ina ia tatou taufai molimoli ai ia le agaga saafi ma molimoli ai ia alofaaga ma faamaisega i o tatou aiga a o e faafogafoga mai foʻi o loo iai totonu o lou liʻo faaleʻaiga tulaga faapea ia o le tatou faamaisega fai faatasi lea tatou te manatua ai ia i latou tino i matutua ona i aiga tulaga uma faapena ia seʻi oo a le fanauiti e faamani atu ia le faamaisi atu le atua i taimi faavauvau ma taimi faanoa ae mautinoa lava le atunuu pele aua neʻi umi o control pe faatonutonu e le faanoanoa le soifua ma le ola o loo soifua lo tatou atua e manu mālō i le faanoanoa tatou te fiafia ma oriori ai i taimi faigatā o le oo mai o le valaau o le paia le atu o le oti me lea usi ma lau faafoga tatou tasepese e molimoli atu ai ia o tatou faamaisega malofaga
Yo e whamaruru atu tau oso atu le pese se tatu aiti. Yo e ia ai pese na a matu ai mo moli atu ai ia tatu olo whaanga. Ma wha me senga pe ona whai atu o le vai tau le nei o le vai tau le Christmasi. Ia o le ala vartu inga mea pese o le lotu. Pese tatu teanga ia nai pese ia. Wai umano foi le vai tau le nei. Tatu le toi whaalongo foi le ei. O le sunga ia whatu enari. Ma si ufonga mātango fie. Ia le sau tō whaafonga iai. O le ngalo ia o le pei o lo o mawhai o na mina tūtatu por kalame fisosoni mai ia nai company o le Fiji Airways ia le sunga i le fionga ia tui whaasisina pese tā whaamoe John Nico ia male o nanga wala awane i le telefoni ia pe fisota iane ia whapena foila i le company o le First Financial Security ia ratami fatilua man fatua ia Sherry fatilua ia mala awane iai whaafsota iane i mor mea life insurance pe mana ia le vaenga na o le taimi o mumua ia o le mea tau insurance le la matana no tua i mansunga ia pali i panoa tamwhaina ia wha manino ma wha malama atili vailoa something pio le mafuta mai wharani ia wha pena foilau tama po tamai tai po le o loto le lei ia pio le lo mafuta mai Thailand ia pio la tu pio atu nu ia sia o na nga ia yu tatu tangata ia lea lai ona o pie sorry o le tese atu o tantale mafuta mai tu valu fa pe au tu o fe ave ia o tu valu ma Vanuatu fa tainona ia mo to fa manatu me si vanga na o Vanuatu lea na ia ile mafu e le tu valu ia lau sunga tu le epa na o se tu walalo aua e te to tali ia Canada e vailo na mafau to ele ai se to fa e fa to sina ai fua lau sunga e maise ia fa tasina le fa fonga anga sa mo God bless e faftai tele le atunu ioe na mai foi fautuanga na po ia pe ua aunga tā fo ise manatu e toe afe i eina mea ioe le lava o te tapena i mea whapena ua le lei o te talia fautuanga ioe te talia fautuanga ia mo le whaafonga a le atunu leanga o le mea nei ia ele la titi o mātou tiute ma whaiva i le o le whaiunga la upor kalame na po na uwhaanga i nei le upu o le polonga ma le au auna o te whaitau e taipi o le tala fu le mai le tala o le tala paulo o le wau o le polonga o le sitemi whemi wau o le au auna Yesu Keriso e ala lana u whaangaina le upo na po le polonga. Ona e whapena lo na whaitawina whaamta upsisile upu i e lua i le whaangaina
e tusi tala o tusi pa ia, e maise lava ia Paulo, ia le apostolo Paulo. Maise lava lona whaongaina o le upu le o le polonga, o le teimi o au auna, o le teimi o au le polonga, o le teimi o au o le au auna. E fuala i mea i lua. Pei a o ta malo i le upu polonga, o lona winga, le ai a se isi mea, na te pau a whaima polonga a Yesu, ea, e le ai sona tutongi e maua mai se mea. Pe whaifo o ma polonga le si tangata, o tofi au le polonga, usi tai i lona matai. Ai a whai loa o ma au auna, e tutongi o e. Oi, pi o le mena no whai wela por kala mena po. Mātou uma nei mātou te langolangoina le whainga malo o le aso po le government of the day. O mātou o polonga a le malo o Samoa. Aisea, mātou te ngarulue le se taui. Mātou te le whamoe fo i maua mai se sene apalava i le whainga malo. Pi o le manatu nisi. O le mai malo tupe ia i mātou ina ia mawhai ono mātou tutu e langolang le ai. A lea mena pe o whaonga ina i le upu lea o le polonga. E le o mātou ni au auna. Yeah, we are slaves to the government of the day. Meaning, le se tupe a mātou o maua. E le toto ngia mātou. Ioi. A o le mea fea ngai ma le polonga. E fea ngai la matau whaaleanga i e o mai. Ia, tu te whaafonga, yo e moni le lei le uso lena, mai lana tu alalo ia tiau. Te le tu e pai fo iai. Yo e. Yo tau sila fi, yo tau loa la le whainga tā le mea le whaale anganga oe. O louta mali anga. E pela le mea le whai mai ia tiau. E se ale mea ta ua tu ua inga. O te le loa pe malama tangata i le kalamo le ngana. E se o le tu ua inga ua nauna. Ioe, o lona winga, o se mea matu ia. Ai o te tarusanga ia te oe ia u fans i lunga le tatu por kalame. E alu e te whanongo longo por kalame. Ioe, le ai ma se mea o tua inga, o tua inga i se tangata. Ai ea, pe tele la au nanga le mea, pe lu whaingoa u sangata mu te ote. Au tele, ia o te foi. E tasi ane whamatala o le matua alofa e ote. O le matua alofa e ote. I le tone o le leo, o mata upu o te tala noaina, a o se upu sa utango e accuse se tangata. No. E ala foi lana utala noa sa o atu le telo te milanga e pi a alu ala utala noa. E le falala solo utala noa isi tangata. E taket lava la utala noa, i le mea tonu lava, male a matanga o mea uma. O ai ala le tata le tatu te loa, o ie a mata mai ai mea uma. O inga taket i la utala noa. I le falala solo fua male ngā muleanga i o le ea. Ai alu sa o lava le mata upu. I le a matanga, male tangata, e a fua ai mea uma. Mana tua fo ia atati fanga fo ia tatou ia soia. Ta te ita tele se atati fanga e la tu tala no umilitama matene. Pe tala no umilitama. Pa wan me ia amata lo le ata palo marfana. Pe va benale ata tu fo ile fa matala. Ti ngan tatu le mala malama i tala no anga tata ton. Ai ata fa matala ne fo la isi tangata. Pea le matua selo la whaalongolongo. Te mio tato o ti whanga yaso tato raiti. E pau ale mea ina ia. So se ti whanga la marata o ti tiro e. E lua vaenga. O lea, vaenga le lei, vaenga leanga. E lea ilo se vaenga leanga o seata, le mana ia loa. E lea ilo se vaenga le lei leanga o seata. O isi tangata e fia o e mata mo me wata fuina e love story. La sau le ata, ala te whaalongo tu i lalo lau. Ti ngana le, wafo mata nu sa i e whati whanga ia soia. Ioe.
Pita te latu ta mata i lumo le kopi fo le ta te loala o le ata love story. Ia ta te lefi aru na ata. Ta latu ro siata fo siata tau whana, po siata tau pelu, po le ala watu inga ata. Ia tau. Piva pena, ia le tatu whai tau iai. Whapena umale o langa ni tatu te iai. Ewe. Tatu te lefi fia si o langa e port. Va ai leo langa le tatu te o lai Samoa. Te tilo me e alu ne faisa research si le me ta o le gossip. O le gossip e wha matala le tuspa ia le gossip o le fe ave a itala ma le wha tuputala. E te fiu e su e i le wha Samoina i to tonu o le tuspa ia i mei e tatu whai o le tangata whaitatala. I le maua. E te le maua tuspa ia le me tau e whasa. E te maua la tuspa ia palangi le gossip. A le liwina e tātou tu a misionale ngā rua liwina tuspa ia. Nā tu te le whaongaina le upu whaitala. Nā tu te le, pi masani tātou whaimisi o le whaikakala ia. Wiki su aingi kala o le whaikakala ia mkau ki. E le whaongaina tuspa ia le upu whaitala. Aisea, le anga o tātou a. O tātou o tangata e whaiatala. Mana tua whai upu whai ia tātou tu a yaso ia. Me ia, tātou o atu ia i whalese i whaitala. Meaning, se tātou langa ele mwhain tātou ola noa, e au noa mani tala e whai. E alula sa ili le upu gossip. Tau te lo oto, e ele me mali e. E le ai lo le gossip ile la lolangi. Pōt lo ma le lolangi ne tau te iai. Sila iai. E a foi, ele ai lore mo tangata ave itala, mare tangata yo e whatuputala, whai mai ma whauwhaunga o i rātou. O se lalolangi pōt, le lalolangi o tātou, e au noa mwhawhitaurina. O lono winga, sa mora tunu ue. O tātou, tau te whiu e whai melo o fō whawhitauri. E oe. Leanga o ina le whale a onga o tātou, o whawhitauri. We learn from different problems. A o le tangata, pēla o le tangata lena foi. Lena advice mai ne te au. Lena advice lena me tatere te au. Mai au toi mawina ro taimi o te toi tali i le uso lea. So, a wala e fofo e whawhitauri. But guess what? O le tatalo tātou tau te tatalo i le atua. E aua tātou te tatalo i le atua. Alofa ma avi ese whawhitauri ma tātou. E le sao i nā lau wa ai whaamata upu sirisiri. E oe. E le sao i nā lau wa ai i ai tutonu pe au tātou tatalo i le atua. Le atua alofa mai. Ma ia e avi ese atu whawhitauri ma mātou. E te tonu na utala. Anu whai atu le upu la talata te whai o le gossip. O le upu le tau te whasa moina le gossip o le whai tala. Anu te whai atu te whiu su o le tuspa ia nun whasa moina o le gossip. Ai te mauara le tuspa ia le upu gossip. Te whiu su o le upu whai tala. I le liuina. E i la tōna ave ia i le atua le mea lofa. O i la tōna a mataina o na li liuina le tuspa ia mai le ngana e Peru. O ai, o misionare na nau e learn ne wha Samoa. Ma matai Samoa e to se fulu fia. Ma matai Samoa, rangoto e wa ai au notes. Ma matai Samoa na they all from Savai. O matai na sau whawhai ma foi, ma misionare. E whai foi o le whinau o missionary to learn our language, our spoken language. A o le whinau foi o matai Samoa ia ile atua, ile nganga o le atua. E whai atu ia i latou le manino, mane malama, ile Hebrew language. O na mita i lole i o missionary, ma matai Samoa.
na tola na whaia ngā ruanga le, o se te mi umi ele pu na whaia ngā ruanga. E wa ai tātou le au whai tautu spaia. Aua tātou te, tātou te whaalea o ngā ina, le ngalu e ngā tele na whaia, e I lato. O le winga lao pe o toi anga I le melea, o le te leo le taua, o I lato, na lato a fua maia I a vaenga umanei, mo oe mau matatou, I le taimile nei, lea ua tatou aina, whatalo whatuisia uore, AK Sunshine, uso ua, manuia, na ua tūrau, ua tapuni, whaituto alo whaingaruanga, na ua manuia, le tapena atu I le whaunga o si ua fine I North Carolina, na fine o AK Sunshine, o le au whale atu tutonu, o le vaenga au tutonu, e a onga tutonu o le military, tonu le nei atu, uava no le lei, pa te tele, pa talo fatfoi Va'a Brown, Pula Smith, malo whaftai, e whaase laupa sene lo au atu, ia te oe tule pa, o oe e te tala nonga mai with facts, e le o ni mea na fawina, so we all support you 110%. Your whaasoa and advice are right on and very wise. Ia, lena, whaftai te le lava, whaftai pen, ia, o pen pi sau nai, ia e whiafo I Yuma, Arizona, aina le ma mea to'o, manuia, ia le tapenatu le Krisimasi, ma le tausanga fou. Ta ilo ia te oe, po le a sau ni teimi te mana tua le Krisimasi, au e le titi tele I malanga mai Amerika, tele I malanga ni New Zealand, e tele I malanga ni Australia. Lea o tamwhai e tatai le tātou Krisimasi I le lau ele elen tātou whana nau maola mai ai. E leo le Krisimasi la I Amerika, au le Krisimasi I Samoa. Pe na e whai Krisimasi o ele titi manua, tutuila, o sa vai o polo manono apolima, po whela vo motu ia. Na tango le toi tatai I ailo mawhauwhau. A o tātou witi lava. Ma oa o mai ia I tātou. Pena whapewhea o na o tātou enjoy Krisimasi. Na tango la iere te tilo, a whapeo o lewa grandpa, po grandma I le taimiri nei. Po le nā ua whailau whanau ili whaien whanau lau whanau. Teo tilo, wo grandpa. Ma te tua whanau lau whanau. Le ua, pe umaro ua tari I matua, my grandson, pe umaro 14 to 15 years old. Yeah, 16, o matua ole ma grandson matua nau sfuono. O te nofola ma o tilo ilo vaitaimi. Ma de vaitaimi o my grandchildren. Ma de taimi le nei ua lato olai. Ua tele mea they have to choose from. Tele mea, tele ua iai le mea o la au Krisimasi. Tumu ai ma mea lofa I lalo. So the expectation, tuaina o mai Christmas Eve. Tuaina o mai Christmas Eve, a waile momoea, a vave momoe foi. Piu tam whaia la ta whanau e taulanga la tu whanau. I lunga le temi lea, Christmas Eve o le temi ai o le tala I tamaiti. E o fo ia te oelo e whawhongwhonga mai. A whapeu ai grandparents, ua whai whanau alau whanau. E o le vainga nā le tatu te whaai iai. E tatu te whaai iai ua pei ua look forward tatu grandchildren. Le taimi e talai ai mea lofa. O le wheau la tatu e relay e tatu le message ia tatu whanau. Ma tua o la tu whanau. Ba ai. E le o le talai o mea lofa le mea whamatala I tamaiti.
before you open those gifts, tell your kids to sit down with you and say a prayer first. Whamatala i tamaiti. Pulana winga ona mea o talai o mea alofa. At midnight. O isi a inga fto a talai le tai au. But o leo te tiro pe o le te wawai atu i lau whana. Pe whapena feala until midnight. Se whai ia mea alofa la tu whana. Aore whi au tele ale ave iei. Ma ai, au li talai a mea alofa. Whaisina lotu whamatala i au tau whanau. Nā le wingo nei me, langa le marama lama lo. Whainga tāwho nan tatu malo nama, i le whi au o Kirisimasi. Ia, talofa. Te pē mela mai kam. Ia. Si tasa tu pese le o tatu malo le wala o telefoni ia le se I tau ai siona tali ia la tu tau ma fai le mole fai lana laptop fai lana iPad fai mai lana me le si tata tu pese le ia se tau fai tu tatu vanga le ia tu sulu minute tu no tatu malo ma falo
ai le tua ua ia amai le faala mo tangata uma le atoanga o le alofa o te pese ai mawhawhetai Kilisimasi na mapuai o te pese ai mawhawhetai Kilisimasi na mapuai o te pese ai mawhawhetai Kilisimasi na o le li o palauli o kamo iti eti tau o le pini ia ma se tasi o na pese o le kirisimasi fia e whanongono iai ma neia ia si ufonga le ngata lea ia o le tamaitai tonga o mele pe o le suafana o le tamaitai o mele ia pe o le tauto e maia ia le si ufonga o le li pese nga le pa uia tia ule meo le tā ua o le e no fatu mo meo whawhita uli ia le lau tia whawhita uli po whea tau te sola i e lalangi nei. Whea ngai a tatum whawhitauri. So, awara tatu te talo i lea tua, e se whawhitauri, au maile malosi. Maile malosi o lea tua, whea ngai e tatum whawhitauri. That's the only way. E whain tatu o ese whawhitauri. O le malosi o lea tua. Tatu te malolosi ai. E sao. Ai tau te fiu whatu lea tua, e se whawhitauri. E le langa o whalea onga i mo tatu. Tau te a onga i mea tupo le ola. Me voila e va aifo i mea tupu i tatou atnu i pāle mene me whapena. Whawhitauri. O le ana whawhitauri ia. O le malosi o le atua. E malolosi e le malo i le teminei. E feise whawhitauri ia. Ewa e. E sao pese. Ai le mwhena vese le atua langa o whalea onga. Mō tatou uma. Ewa e. Leo o vai atu le uanga i mere tatou malo. Ia. Ia, le latu mai lunga, le ua o vai atu le sunga pali ia le latu mai lunga tatou. Ia. Ia. Ia le tatu nunga o le ua o mai le sunga i pali i panoa. Mo le whaua wina o mātar noanga. I se mata pusili on tāua. Pei o lea o lo o vava o ai le atunu. Le ngata o Samoa. I Samoa rava ia. Ia e whapena fo i Samoa i atunu u mau le lalolangi. Ia manatu pali i o le aso pa ia ne ia te utou. Whamatu atu. Ia ona o se avanoa. Ina ia tamwhailava ina ia whamaninom whamalamlama tatou atunu u. Mele ia e tuia nei avanoa e mai senga fatalofa ua Samoa whafonfonga i le nei vaenga o le tamafutanga mat whalwalo. Ia, malotu lepo. Te tonu tau fie momon whawhia le lofo maleanga leo le tua. Ua mawhai ona tātou toi whailoa i lunga le ea. Pi penga te whailangi ia. Ona o nisi foi o matau pulawa o lo whaua wina le tusa ma le tātala noanga. Ma le tātou whasoa. Ia le tua lunanga le lei, o tātou lia le nei sapati. Ia o sapati foi le aso o malona whamana tuina lona soifua mai, tātou li whaola. E au lia le aso lulu i nei Samoa. Ia,
o te whatalo whatu, i le po ia ma le mamalu. Tātou au whafonga, la le o lava swamtalanga i o tau sama whainga, sili ona tātou a mataloa tātou whatalo noa la ngai le umi fostemi, malo whalo lava tu lepa. Ia, pali e le moni, e le umisa taimi le nei aso. Ta abeveloita amata mai consultations, ia po whatartanoina. Lua lewa uma, o iei nisi vaenga o tutoe. Ia, ele ai nisi vaenga o tutoe. Ai, o le mele o mai tauina i le whataranoa. Ia, o ke loa ele o lava le maanga o le totele o le au whafonga ma le tunu. Ai mai se lava le au whaisawhanga. Le anga e monia o le ai wha matu. Ia, iei fo inisi vaenga o lo tau mawhai lava e le fia malama. Ia le vaenga le o lo te. Ia le a whaina. Ia no whai atu tu lepa. Te o le tele o whai tionga ma le tele o whesiri. O le ale toi ngā whesiri. Ia launa malama o le a malama atiri pea au mai matali atu. Iai malo whalo lava. Ai manao a nao na le awa e sile fia. Le tūlanga o le wha moe. Ia mwhaina e whesiri mai po a tonu vaenga ia e te manao e. Ia ai masea ia le o ai anga waa. Ia ai pefia le tau o le tātou wha moe. Ia o umana o wha mitalatu le tūlanga na tau tupe. Awa le whesiri tā ua na e whai mai ai. E lava tupe whatino ai le mitau. O te le toi tau wha mitalatu. E lava matatoe. Ua lava matatoe. Ia le si vai la tā ua. Ai mai sea o tou o lo a fio ma papa au i tunu mau. E ei sea manoa e mawhai ai o na a fia o tou. Ia ma wha manui ai nai fo i le teimi tou te a fio ma tala au mai. Ia e pe siri mai po le ase toi wha malama po le ale whainga o le nai whainga. Ia o na wha solo tole inisi meo lo e fia na ngalo e toi wha malama. Whaftai pari e tele ase me e fifsili le vanga lea. Langa i ei mo o mātou e tele i lera ua tausanga fōfoi mo me usu ngā whono e kāresia. Ia tō tele au malanga atu nei. Tō tele foi la i o mātou tala noa. E pe fia malama. Pe mawhaifo na watu rātou to tongi le rātou tōru se lau lea. E ai po o a fo ia i ainga. O le tangata e whai atu tono Samoa. Pe tōru se lau foi lea fia uma mātou a tu tupun whalawlawe Samoa. E mawhai on mo le priority o rātou i le toe fo i mai fafo rātou le ala varturanga iai. Toe lele mai fafo o le ase fisosoani e le scheme lea. Pe a to tongi pe a kava latu tala watu to tongi la tōru se lau i le once a year. E mwhena toe wha malaminia vanga lea. Ia, o le wha moe na o lea e a matamea i a le au whaisau whanga. O le tūla whanua ai o umune pasi. A o whantala noanga ia ina ia malama pe whape i o na whaatino le wha moe. I le wha insua ia o a fo ia benefiti o a ngā pe a whape o le a join nei tangata. Ia le ngata la i le au whaisau whanga le nupi whae. Tōru se fulu afe. Ia e whape nā lato au dependence. Ia. Ia on a whape la ia te tiro e siri anga i se lau mon tupu afe o le au whaisau whanga. O le a fia ma o le a manoa e participate ai ma kawa i laro le scheme. Ia, tolu se lau i le au whaisau whanga, e lua se lau i ana tangata o lo whaalangolango i a te ia po dependence, to tolu.
o le vaenga na e tau na malam mua o le wa mata tu ai ale tatu scheme ia ona fa solo la ia se I muli na o tana no atu lea pe fa pe I ona fa na fiaia yo to lo a fio inai America New Zealand Australia felawa pe a fai malanga mai I Samoa ia a mai ala ia le vaenga leo le fai sa fanga atoa e lalo scheme ia o le tolu se launa e a fia ai pe a fai e alu le tangata ai ngase I nei e alu e vai le fōma I nei a matatu le vaenga le I nei ia o le ale me tupu pe a ngase e te alu e vai le fōma I private practitioner no minga so se fōma I a tere le au fōma I private practitioner si e nei Samoa o e nei Samoa e fai ala tau business e vai ia tangata ie ua mama o ngase e ese mai e o la whanga solo anga I o e ono ngā solo I o il whale mai ia a whapela mo le toe a whapela ua I tono scheme o le nupe whapela o le switch whai sa whanga lea e tolu se lau ua e stongi ua e iai ia whapela fo I mau dependence to tolu ia pe o stongi le tato lato ta ilua se lau anga se ngase la se tasi o lau whai sa whanga o le ale me tupu ia te oi, ala alfa murianga I te maua mai. Ia ona ia lulola ia I le il fōma. Ia vaai o il fōma. Ia umana vaai ia whape mailo il fōma. Ia o le te ngase o au fuala au ia o le atala. Ia a le vaai ngā le fōma. Ia a whai o le pili il fōma. I le vaai oe o le pili na le tātou te vai e mo GP, General Practitioners, I nei Samoa. Se mea le fase fulu. E se lava, o I se fase fulu tā la I le vai ngai tasi. Ia pe tolu se fulu tā la, e se lava. Ia o le range na iai, a whapela e fase fulu tā la le ia le pili al fō mai vai. Ia nai la tulolea uma vai oes, ia ona whailoro pe pale fō mai. O le tupela e te tongi e oe I o le fō mai. E iele me ta o le co-payment. E iele vaenga o e whatino le teimini la, I lalo le whainga whaavaile, ua avele whautuanga le kapeneta. E luas 10%. Yeah. A luas 10% la le whasul tā la, e walu tā la, le voina o whaamana mua. Yeah. O le walu tā la na, e to tongi lava o le teimini la, o lae e te le I alu ese, pe le I tu ua o le official le fōma. O na saini le I o le pepa le fōma, I saini e ima oe. E to tongi e le scheme, le valus 10%. A valus 10% o le whasul tā la. Ia, mo le tolus 10 tā la, Ia ona e alo ese mai lea o e mai le fōma. E mai le pili le fōma e tolus 10 tā la e te tongi atu e le scheme. Ia, a whai o lea la, wala ielu na ofisa autu ma e o la whangai o inga le scheme. Ia wa uman nā le vaenga le fōma. Ia ona tu mai lola ia le fōma I o lau pepa e tala ia u vai o medicals fo mo vai fo io wala au ma ala va me lo filangalo wa ilo le fo mai staona au mai ao ia hiwai pe so ni lo ngasi ia mai la le pepa tala vai se lautala mo le fata tai ina e lo le mal pepa le ave o le pharmacy o le fale talavai o fe lava le fale talavai po le fale talavai le malo le pharmacy po le fale talavai I ale private le na ia na la tulole mal pili le se lauta la au mai au vai ai le mai au vai e te tongi fo ila o le lus 10% a pai o vai o nga worth
e se lautala. Ia ona tongi le o le mele ta o ko payment le o te tala no atuai e o mano fa na mat pola ma fuanga ren fa imel ko payment. Ia alo no winga a 2% o se lautala. E 2% Luasful, yeah. Sorry. 2%. Ioi, esa Luasful. 2%. Yeah. Ia se lautala. E on se tongi le o e le 2% i o le faletala mai. O le pharmacy. E pili le pharmacy i le insurance authority. The scheme ne. O 2%. Ia, ona e alhole o ia wa umala na vaenga. Ava pela o lela e ngase ua ave o i le falema. Ai umale lo ngase ua admit oi. Ia pela wa admit oi o atonga fitinga o a mea umai fai e le falemai o le faacha o a mea o le suenga o le toto o mea whapena. Ia. E ona tu fatasi le pili ava pe uma le vai aso ua e manuia. Ina ua uma ia le vai ngā al falemai ua e tau fia oe. E whapea le fo mai ia ua e malosi. Tauna whaatea oi. E alu tua o le ua mai a ona whai tung fitinga o le ua e manuia. Ia ona saini lola ia le tangata o le a foi o le pepa e tusa malona pili. Ia a whapela mo le whatatainga a whai poila e lua se lautala. Mo le whatatainga o le ala wale tau. A whai o lo pili e lua se lautala. E se tongia le 2%. Ia. Mo le whatatainga. Ia ona novinga e se tongi i le office i le whale mai. Le 2% o le lua se lautala. O le fast fulutala mo le vai aso a toana e no foai ma vai oe ma e tau mawhai me ai saunia le whale mai ma a wha ata ma mea uma whapena. E no tutongi leo lau fast fulutala. Ia e pili mai. Le se lau ono fulutala e tutongi le tātou scheme. Mana ia. Ia. O le nā e ala o na whai le co-payment. Yes. Le lua. Ina ia tau fia ele me o le abuse. Ia. Wa ei foi ete mana tu foi ete tau ona foi se sao o le tangata e ona le e a foi e ai o le it's a partnership. O le fapena o le fainga o le tatou scheme. E ai lo sao e foi le sao o le insurance lea. E mana tu mai la oi. A vaila uma e tolu se laule na tongi e tausanga. A e te alu wha alua wha tolu wha ili fōma. E uma ua sili ma maoatu lau tupele le tupelea e to tongi e le insurance. Nai lo lau tolu se lau. O isi tangata e uma le tolu se lau ili vainga le fōma i e tasi. O le whale mai fō. Ia alona winga o isi taimi e te toe ngase ai. Ia. Ia alona winga Europe uma o ile afeta la il tausanga le tupele la faalu ne. Ana le ne ia tolu se laule e te tongi ai le tatele i o atu ile vaenga e ave ai pe afa pe te ua o mana o mia le ave o lau sunga i fafo. E vai i fōma i fafo fa pe o se fo na le o le mwhai na whai i Samoa. E ona ave le masana ave tongi le malo. E tele i o le tupe aluai. Ia, o le whataitainga na ma o le stūlanga na e aluai ia te umanto e whai atu le wha mamatu le overseas treatment, wale overseas treatment. E whai asi taunga tā. Ia, ia te whitiri mai pia umala ma. Ona tā o tuelo le ia i lau whitiri lea. O lea wanoa e mawhai ai o na la vea pe a fi ai o tau i le scheme lea. O lo no foi fafo. Pe a whai tau te o mai Samoa. Pe mawhai o na tau iai te tonu.
ai te tongi le tupe lea e mātou te tala no atu ai. Ia, mō te tūlanga whapena, wai le te wai sumai nei e ngase ngase. Ia, e te alo e vai le fōma. Ia, pe te fōma, o mana o mia le toi whatope tope a o tu oi i whafo. I se au wala, foilele mana o mia. Ia o mia na o le a whaia umai whainga wha, vai ma tūlanga. E pe mana o mia, se tonga fitinga i whafo. Mane, tai pali, ua manino te leo mea ia, ua manino mea tau tupe, mane whingon, o le mea whainga tā lea o lo tupu mai te mine pali. O le tūlanga le au whai saufanga. O le tūlanga fo le o te le ulua, po lai malama, o pino whai atu pali, o le system nga inge matu, no whamata lai ana nawhira po kalame, la upei check, i le tele o le tupe, i le cross, ai mau ane le nete awa le whale. Ia e le talawhea ngai mai tū la whenga luenga. Ona o le tele deductions. O le mea la pali i tauna malama le tatu, how can I beat the system? Le system lea, le system. O le tele o tū la whenga luenga. Ai tele fo i tupe e ta tipi me, o le mea la no whamtala nafi. O le the only way e pite out the system, ia o malama i tupe ia e ola isi tangata. Ia o malama ia o deductions ia e alu. Leo la tangata le warfare, leo la tangata le whanmai, leo la tangata le e wansala kau ke malama i mea ia. Nwhaingo whiero langa pi o le whaafua le loto isi tangata. Le tele o lana tupe, le ua tipi, le alu ia. Au whela le alu ia. Pe o le mea ne te taun wha malama o tatu tangata saul, langa ele i tele ia tatu sa me lea. A pe whaingo whia ia i matu i whafo nei. Ona malama le system lea. O lea, e te tauna i eise sau le ngata o lou sau ia te oea i lou lava ola ma lou ainga. A o si au mea, e ola i sisi tangata. Io e whapena, e te roi whinga tā na sink in le mawhau o tangata Samoa. Ona ele e fau ia i la tau le skin lea. Le lili nino ina, whaman mole pan. Pawhai, urepa, o se mea wha malamalama tā i tangata. Ia. I o lātou sila fia. Au atau te whaalango i le malo e whaia uma e le malo, o le mele nā le manatu tangata. Ia. O le manatu tangata. O louso i fua malo loina. Whai uma. Peo se mea whaapitoa lava e whaia le malo mo oi. Anai. The government can only do so much. Ai o le nganga o le meta upulu nei. Ia ave foi fata ua tangata ia ilona ia soi fu maloloina. I sona fo ia sao. Mani. Awa lona manuia ile soi fu maloloina. O le mele talia ngata e tangata. O le e fai mai ua compulsive o wha malosia. Yeah. Ai le fai i le tūlanga fo i le o le loa manatu e voluntary. Yeah. Ai manatua. O le mele nei a fai e voluntary. Ai umai pe na se a whapela e umai a voluntary e tolus fulu afe tangata fai saufang. Ai na se lua se lau tangata e volunteer e whapea mai mātou te mārelia le scheme. Na tango le fai le tupe pe o le ale tupe mauai. Yeah. E le tai o na lava. Me le tau o le solidarity. O le me tau o le tufatas. E le whape se mea. E le whape se mea fau le menge el compulsory I meo tu la fono whape nei. Ai mai se mea e mau ai le manuia. Yeah. Yeah. O le manuia o tangata. A whai nei. A whateitainga a whai nei o le e le wha compulsinga pe mandatory.
ia pe fa malosia i lalo o ai le fa pe se mea fou ai fa pe tu u lo to mali ona fa pe le o ia o la tu pe tongi o le tu pe foi na e lava matato e lava e avet e va aier fo mai matatongi e pile fo mai ma meu foala au matulanga fa pena ele tai ona lava la se tolu se lauta la e fai ai e te tilo ile ole luafe awai e a foi ele lava ai a vatu le tolu se lau lea ma le tolu se lau lea ma le tolu se lau lea tu fatasi e ele u fasa mo foi lea e au ile tauola au ile fangota ono winga e ono tupu ya te oe ia pele tupu fo ya te oe ale tupu le stangata ole mele fai le compulsi ina ia lava le tupe e tango lima ia le insure ole concept le ole insurance mo insurance ole hala tu inga insure ole insure lo tavale ole insure lo fale o tu inga mena e tele tangata mana umia lama la tangata e stongi ia la tu la kupimi ona tu fa tasi lea mulo fale ia ona melo tu pena fai ai ia pe o fole officer insure fai le mesi meta o le reinsurance le si insure luso lungo le si insure ai ola utala le mamalo le tunu ele o se mea fole mele o le fa malo sia o se tu la fono mo le lei ma le manuia o tangata nu o Samoa le la fai tu al fa te inga le nei mana tu foi na ua tu la e mai le fai nga malo ale HRPP o pale mia wa ulei lo po le tasiva i vatolu na o mai le HRPP o manatu le HRPP ele lava tu pe fai ele malo ele o lava le taxation le e mo mai tangata fai nga luenga ma pisinisi ma tulanga ai mai se le atu nu o Samoa ele lava lona tamao ainga ele pe o Amerika e fai tau miliona tangata o lo totongi ala to tax o le mea pe na e sauno ai a faila o Samoa ai mo ele mele ele compulsory ai tu u lau fai talia ele work ele ma fai ona mo tu pe totongi ia ngase po pa fai o fa mo le insurance insure the risk of you being sick. Ele fo le nana tatu fo ile melo GST le ala no oferta o fata inga na bebe si fo le tulu ma dila mai te mana tua le ngana ale HRPP le na fai to filau no o tula mai le atulu tato wosi taulanga tato wosi taulanga o le ale winga le mena sau no e to filau ile teimi o tula mai le HRPP le sa loto i ai matula epa osi taulanga na ala ona faile upulena ina ia encourage ai tangata ia osi taulanga ia la GST le na fai el tula fono o le tula fono le na fai ele HRPP o le GST o le ale mena tupu na totongi la fonga e o ile pepe tu ile epalenda u famatala tua compulsory mandatory e o ile pepe to afa nau ai totongi langa GST ai la sa che fa pe mai se au ia la foi tua o le taimi ai so fu ai pepe e mana o le apasus e mana ile pamba tulo e manao ile tausinga e manao ave le fale mai pe a mai
E tax. O mea mana o le to a whanau le pepe ai whai le tūla whono lea a le malo o le GST. Na te tele fo ie na te te e ai. That's nice. That's good. Yeah. Ia, o le mea, nā lana whai, nā lana te te, ona ua compulsory. Ai pau nā le awala e mauai tupe e whao popo, e tufa atu e le malo e whai eia nā tīnae o awala. O le totongi o whai a onga, o a mea uma. O lea la i ele upuna o le compulsory. O le ala le mea tau te e mai ai i le upu o le compulsory e whao ngā i le scheme lea, ai te lelo nā o ngā i lou soifua maloloina. O tau inga ele fau le compulsory. Tu tusa le compulsory lea, o lea whao ngā i le tūla whono lea. Whapena, fōre teimi na whauel tūla whono nupi wha. I ngāna te tangata ai whai fo e al malo o le teimi o tūpuola. E le o le HRPP na whai nupi wha, na whai i le teimi o pāle mia ia tūpuola e whi. Na whai e le tūla whono o le a whai le nupi wha e totongi e le tangata la na 5% e totongi e le tangata whai ngaluenga. Le 5% e compulsory. Mani. E ala mea la tau te e ai, la mea la te e ai le au whai sauwhanga i le mea lea mo le soifua maloloina mo ia. A le fo ina whai mua o le awala le whai e le malo ia tūlanga o tūla whono. E mana o mia ai le tupe mo le manuia o le atunu. Awa e le tupu i lungo o la au. Tulou. E le upu fole na money don't grow on trees. Mani. Ia, o le whaamatalanga na o te le lopo le a sesi whaamatalanga ma sesi whaamala e whai atu ai. Ie olo, le nei a toru se lau tāla i le tausanga. Leanga o le wha seina, e le si au vaenga lea o le 3% ma le 3% le au mai o le a ave umai whai ai le ai. Le ai wha mole na le toru se lau. Na ua umana o wha mana o le tolu ma le tolu. E te ritae ai le tai umana wha o ngā lau tolu ma le 3% na e tau o le Medisave. A ola na e ritae. A e mana o e ave i tua lau tupere nā. Malesi vaenga o lau retirement retirement fund i lalo o le nupi wha. E ave. Au na le tolu se lau tāla i le tausanga. Ia, ola uwha mara te i o iesa uwha matalanga. Wa o le whai mai. Le tala le whai so o e isi. Ia, e toi ina o tu le epa tulo. A whai e se fulu tausanga tolu se lau tāla e te tongi au le mai. O la le mea la fai la tupele o fai atu o la tupele na o la alu te tonu o le pool na e fan fatasi umai a fai ele ngase oe ai ai le o ngā la tupele na e fausi ai fale mai e totongi ai fo mai e fai ai se fo fale mai silio na le e au ai ne ito e avea tangata i fafo o le upu masani o oe nei, o au tai au. So, o le winga le nā tui le epa. Pari o le pei o i le afuanga o whawhita auri o lo iei temi nei. Tu lou ale ngana pari. Leanga o lea malama tangata. Ai o mai whaatasi ale me o tau whaaleanga mara kau whaabalea. O le opu le arto ina lea. Wale te taun toi wharongoina sa moa e te taun o tau malama. E le mawhai pe te mai pe te le mai i se furu pe lua se futau sanga. Ia e loa. Pe te le mai whaafetai i le atua. A o lau tupe o le wha o ngā isi mea. Tu le pa. Nana u whaalawe whau atua. Ia, saunua. O le nā tala, o le nā saunua ngā tu le epa whai mai. E se furu tau sanga e te le mai. O se tala le tonu ma le ami o tonu. E le ai sesi e tu wha maunga. I don't believe e ai sesi e se fulu tau sanga e le mai. E le alo e vai se fo mai. Mole. E iai lava le taimi e te ngase ai.
aua nei faia se tala tau whaalata ma le tau whaasese. O whaavalea. E se le nā mea whai mai pe a se fulu tau sanga. Ia awa vena fulu tau sanga, ua ave whaafia le li pale le li sa pale mia mua. I whafo I tupe a le tunu pe a ngase ngasi. A mu ia. A o le mea le tau mo whai ai. Ia, o mea lama nei le sa tala noa ia le HRPP ma tu le epa. Pai mai, o le mea le lei mo upolu, e le lei mo savai. A whauinga ina. O le mea le lei mo I la tau le ave fua I le whale mai. O te le o whai atu o tātou taitai. E ave le whaaloalo I o tātou taitai. Ai te tau foi, o na whai foi, ia le whaaloalo lea. Ina ia launga tasia umai tangata wha mole. E se le nā mea e se furu tau sanga e te le mai. That is not right. Ele ai se si. Awa whena e te furu tau sanga e te le mai. Nana e whanau mai a e ngase lo. A whaila e te whamau mai te tulou. A whai e te whanau mai nei. Po le alme wai ola mai le larolangi nei. A o lau ta mā po o lau tina lai a fo o lai soifua mai ma le leila na ngā luenga. Ia pa leila na tupe e te tongi e lau tolu se lau. E talia o na avatu le tolu se lau e te tongi ai le premium ale tamaititi lea. E le ai a sesi e le mai tu lou. Le hua ufai atu. Tātou e mamai o le teimi sili lea o na vulnerable le tangata soifua o le teimi e sa whanau mai. A to tongi la le premium e le matua o lana o lona tali ipo o lona fine o pepe. E te sila iai. Ia e umare tau sanga ua o I le awheta la e tupe alu e wha alu ai pe a whai e pei le scheme. I nai lo le tolu se lau le to tongi. So o te le tari tonu, e leo se whaataita inga le lei, lea o loo sau noa iai le sa avea mataitai. O se whaupunga, e le sa o mai, o te le ilo po le alfa sa ongo le to inga, e le ai se si e le mai. O la utala na, malu ufalo la lava. Pari te lolo o tanga I mai le lata si ui o ta au nanga o na whai alo whatu foi. A le la atu o tsa o tu lau fesili I lau sunga. Ona o lau sunga o le teitai fono o nupi wha. O whea le whare mai e te alu e vaai. Le leilau tupe maua. O whea le whare mai e te alu e vaai. E te alu mtotua pe te alu se private doctor. E lua me tau pu tate a ele umata por kalame. Tali la ofisiri na. Ona tatali atua le ofisiri le nga lefa fonga ia o lo afio papa o America, New Zealand, Australia bo fe lava. Po le a pe mafai ona la to ia le scheme. A le la tali atu ia le melna la e sau no iai. Ia. A fai o le te anu le scheme. Pule oe. Ai telo tangata. O le fio umai vai le private doctor. O la ofisili kongunga le kaimingei before the scheme. A o le pasier scheme. O le ofisili sa o tia oe. Ona o e whaingo whina mana mlama tangata. O oe e le leilau income. A e mai la teimi nei before the scheme. O whelewhare mai te aru. E te alu le public health. Tulepa, a ualu I o le whale mai. O te alu e vai le private doctor. Ia, le nā tonu. O te alu, kusa pele se scheme. Pe whase furu o te tongia I le fō mai. Nai lo le lima tā lala e te alu I le whale mai. Ia. A wā foi a o latu I lau private doctor. Nana o vili atu a wha doctor. O au le uo mai. Lau loa, vai tau loa. Le lau whatalia. E te le whapenana I whaia le public hospital, pe a whai te alu I le whale mai. E te alu I le whale mai. E te alu e whatali. A e latu la o tumu I le outpatient e vai e le fō mai. I nai whatali le po le lua tolu I tū la. Imagine la le teimi e te I ai ua oso se COVID po se epidemic.
Ia e te sila ia e te fiu e te nofo o i le fale mai. A o ele lava la income pay o. Na o mai a ua lova ila private doctor. O inga ko pali ile le no officially. A fa longo mai le atu nu. Mo me opportunities. Ia equal right opportunities tangata I mea. Le ala fa longo mai le au complain I mea o tax le au taxpayer. La to complain na fa fe la le lau kelenga o Samoa. Pe o ina tunu le na officially ati oi. Sa olele tu le epa. Tu le epa. O le mele na le tau mawhai le mele ia tutusa le treatment o kangaka in a way pe a e ngase. Lea wa e fesili mai a te au. O feo te alu ele whaile scheme. O te le alu se whale mai. O te alu e vaila private doctor. Alu fesili. O le ale awala e mawhai e le 5 vai. O na tutusa ma. O le scheme. O le scheme. O le scheme. O lea tātou te au mai, te lole ta se ala no whea mato whai atu tala nei. E te loa le te mina tātou wa o ngai, te lope tina mantua. E iai le tala mo le play na le sa whai e tusi Shakespeare. E ta o le Animal Farm. Right. E iai le wha upunga wha pena. Some are more equal than others. Not everyone is equal. There are other people who are more, there are other animals who are more equal than others. O le winga na utala le winga na pa winga na o le na tala na tusia e Shakespeare. O le tangata e lava lan tupe. E more equal. E more opportunities. Au le tangata le lava la tupe. Le lava le opportunity o ia wafo e limited. Rona winga e mua fa sao lau tupe mo lau mea ai. Ai a ngase. You have to decide. Pe mua lo soi fua pe mua ia fa le vela. You know, o le winga na la utala. Langa le lava pupulita temi. O le merna e maf le o le me tau no fa malama tu tangata wa le ele sili matani fai mai e fa fea o le mafai no tu tongi le tol se la wele ai ya sa utupe. No one is left behind. O le ngā luenga na e tu mau pea le fa wina o le au nanga ale malo e te aluai I le fale mai e to tongi lau 5 tala o na vai le o le fo mai. Ai mai se tangata o lo le lava lo latou tamau ainga. E mena e alai o na whao so atu le scheme lea. E avea ma benefit mo I latou o loo ngā lulue ia ma maua latou nupi wha. E to tasi al me ta upu e se si me te fitiri mai. O le talinga o lau fesiri le, o le ale me tupu ia o tau le e a fefio I fafo. O le ale me tau te mawhai o le tau au a foi benefit e maua e o tau. E se si me te fina ngalo e wha umata. Te lo le ta munmuri na mo ne yaso. E la e pali fa mo le langa uto tele tangata wa tala no mai ma message mai I la tu nei fafo. Ya me se foi le la te pena ia mo me usu nga fono e kalesia. Ia e o to tele le o to tasi. Ai peo I ava no le leia. A ma fai foi na fai ai ni ava no foi fafo nei ia po se me a mai ni petition matu nga me fa pena. Ia mo tangata fai malangatu I fafo. O to tele o fafo malama langa o system le o lai fafo. Me ka life insurance ma me ta medical insurance. Ai pe o te fa uma mai ta por kala me ia I matou nei e o lai fafo. Ele ngata la matu atu to tongi ia le matu te toru se la umore te usanga atoa. O so swani atu po ia matu fafo. Io matu a inga I Samoa e tu tongi atu e matu latu te toru se lau. Ile te usanga atoa. Malfaron. Paftai. Tau ai on taupu ai mai se o a film papa o na America ma malalangi atoa. Everyone is gonna be entitled. Pe o se Samoa e te lala I Samoa
Oe o se Samoa, ese so citizenship, ai e te Samoa. Ole whainga whawai e ono tūlai. Le tātou tala no le ski mele i amata. A o whautuanga i e ono whai i whainga whawai e ave i le kapeneta. Pe a umale whaatana noang. I le mātou tiri tilo. E le ai ama se senga o tau o lo a whiwhio ina. Mai nei. A whai o le e whio i Amerika. A te sau i tau sanga uma. Pe ta i tolu, pe ta i wha, pe whaafia, pe ta i lua, pe whaatasi for. It pays to join the scheme. E to tongi lau, mo le whaataita inga le mele wei ne le premium. E to tongi fo i lau tolu se lau. A e whio mai nei a te ua e ngase whafua se i nei. E te alu e wa aile fo mai e te fia i ai. Le private doctor e te la vea ai i le scheme ia pe te ngase foi wai te ua ngase se o tau e mana o mia le hospitalization e ame oe i le whale mai e totongi e le scheme le vaenga o lau no foi i le whale mai matonga fitinga up to 80% of the cost is paid by the scheme o whautuanga ia wa uma ona whataatia ave i le kapeneta. E lea i se me e se ai le whapea o e te tititeni Amerika e te sau i nei. A e manao e te join le scheme i la ulea wa ai le teimi nei i le whainga whaamai o lo ua mātou whapea nā o na mātou tiritilo i au. A whapea la e te ua ngase ma ua manao mia le vave ave o oe i Amerika e wa ai lau foma. Priority. E priority oe. E fai le poleale a wala e vave ai ona e ave oe i fafo. Ia pe te tongi fo i ele se vaenga tele o se awhaina e saule mole whateting. A whaina e saule economy. E te tau ona ave oe te tono le first class. E mawhai o na pei ele scheme lau first class seat. Nai aluai lea i New Zealand po Australia po Amerika. Nai la tu lo le whao ngai lo lau insurance nai whaina. A e ia cover o i whaamanuianga. Pe a tu lai mai se whaalewe a o e Samoa. Mo lo sila fia a tu tongi lau tolu se lau i le tausanga i le taimietas. Pe whaafia na e sau Samoa e kawa oe. Se longa foi wa umana na tausanga. Toi o hole se tausanga toi tongi lau tolu se lau. A o leo wa au whai atu i a benefits. A whai whai tangata i New Zealand. Ia mol whate taingala o leo New Zealand. A sau le tangata mai New Zealand. O le sitisen i New Zealand. A o se tangata sa soifua i Samoa. A e tupu se whalewe lawe. Pe te ua la vea whafose o e se tāwale tu lou. O lea lawa se ngasi. Ua e tinga inai. E mawhai o na whai fuafuanga e vave ave ai o i New Zealand. I lalo o le scheme. Who knows? Pani wha mole. Peo te umana o mia se ambulance. E sa wai o whainga whaavai umana o lo tilo i ai. I le tāpe nanga na nei wha moe na tu inatu le le kapa. Hello? Pineta. Maka maila upulea ele i pasiaina o lea ai foi ai ave o e fafose e te sila fia pe o ngase fo na e latua ave sa o leanga o lea batu o le vao malo ai fai e te ngase fa pe New Zealand e ta ua tu e tolu masina o fa atali se vanga o emergency le meta upu e tolu masina o whaatali le specialist e te alu vai.
ai a tupu le fala lave atu o ilalo le scheme ele o le sen New Zealand ale te sau asi le wainga e priority o i le taimi e te malanga atu ai ma ave atu ai o New Zealand e faitonga fitinga e te le fatali mo le tolu masina o le mea le na o le o lo tupu ne le taimi le o la te tongi le malo a matu o lunga o le scheme le malo le o te tongi le malo e te le fatali mo le tolu masina e se ese la wa e tanga tau lai si seni New Zealand le at whaonga New Zealand fataitai ai no foi Samoa e dual citizenship o lona winga e whaonga lona citizen i Samoa e alu atu ai lalo le scheme po fea lava e na e latu role a watu o i Samoa i o i New Zealand ave sa'o o e whaitonga fitinga e pio le whataita ingane na tule pa whafonga mai no one is left behind whether you are a citizen of New Zealand, Australia, or wherever. I feel my name as Tongi Lau Tolselau. We are all the same. Pe a fai ete resitala ilaro o scheme. Ane nei a Tolselau tala ile tausanga. A ole nei e vava oai. Fa mua lo soifua maloloina. Health is your wealth. Right. O lo soifua maloloina o lo ta mau a inga na aua e te manu i au tupe aua o la u fautuanga le na aua e te manu i au tupe manu i lo wola money cannot buy your life o la u fautuanga muli le na e faa tuai se faa matalanga sa moa i le anganga o le ava ma le whaaloalo o te tautala tuai malo uava malo mingao. Ina ia whaamala mala maina molo tō whaafafonga mai. Aua nei te tena i o tō whina o le afo i se tala ua se sea le au auna. Whaamaa ngalo le au auna e le atua. Ai o le tūlanga moni ia manino mamala malama. Ia le tātou mata upu o lo vava o nei. Manuia le tātou tāpol kalambe tu lepa. Whaftai, te tele lau sunga pari i o lea na iei nai fisili e whape mai ia po o lava tatu doctors ma special, private doctors, private clinics, e whaatino e nari scheme lea i o te tonu. Sorry, kaule longaku leo. I o leo nai fisili e whape mai e a fo i po o lava private doctors ma private clinics i Samoa e whaatino aile scheme lea. Ia ona ufa umatuleo ta por kalame man whalualo. Ole olo balava ya tato private doctors they are called general practitioners e tutu salele o tato elu se la wafe tato population au te lo o atu ile limas fulpole tele atu o lava ole meo no tupu mai I o tele vavalo a faile scheme le ole meo to no tupu mai o le a whao Sofia le fina ngalo o fo mai o lo ngalo lue I te tonu o le fale mai e o mai itua e whai a lato private practice o nao le a o la ua vai atu the more you work the harder you work you will get your money a uma ele aso for mo fa te inga a uma ele aso e fast fruta la lau fi ai se lau au mai na fai ile aso. Fase fulu fatele ile se lau. You will get an income of 4,000 a day. Mo fate tainga. Ai alu ete fainga luenga ile fo mai mal fale mai. I doubt very much e mo so tongi e fa fele aso. Yeah. O le wingo lau tala, o le a improve I le private practice, private practitioners, maua manoa e tele o tato fo mai, o le a whai e lato clinics, ia ma o le a tele la whateleina o lato tupe, a o le a vea fo I mat awala e whaale lei ai, awa o le fo mai a o le a le lei na whaila na ngā luenga, ma le lei ana equipment se whai ai, ma le lei longa reputation,
le whaatali pe ai latu, o le fo mai fo le na, o le a tele ana tupe e maua, e o i ai tangata, au awha o le ua kawa le scheme. E o lau lea whaafsoso ni atu wha umai tam tau. Tai, manatu o ta umarisi ui, pari i o lau tarusanga i a mātou nei le diaspora, o tātou fo isi tangata mo o mia le scheme lea. A whapea u whawhitauri i a taxpayer i tutonu o tātou atunu. Diaspora o tātou mo o mia tātou le melea, i o to tongi e tātou a tātou tangata i Samoa o tō ainga. Tongi te toru se lau o tātou ainga, i a malanga fo i Samoa, alu atu to tongi toru se lau tangata. Lea ua manino me o le tele o members, o le tele o tangata, o le mwhaifo na o nangarue ina le scheme lea. O te tonu pali ia o lea ua tā o maisi ui o tā whamoemoe ma tā whaftai tele lo awanoa, ma le teimi whaavanoa ina, ia ua lava le taum whai e longa pui ali im wha malama ro tātou atunu i le vaenga, tā ua tele nei vaenga ua taum whai iai tātou whainga malo, ia me manino lava, ia o le amsalo se teimi o tausang fau, ia o le awha taunu ina ai lea ai manatu, i lea fo i vai aso, ia ua iai se whainga fau, ia matulanga o consultations man whaatanoanga, ai mo te minei pari, ia, wapia ni avano e sau tala muri, ia mata wha mawai ai, man whaaloalo. Pawhtai tu lepa, ki loe le tu tele swam talanga, ia walaba foi nā tala e winga li tātou skiva atonu e, i te fōua tele atu ni wham talanga, ia mawema me confuse ai ma rei ai, o lau tala ia matulanga, e le i tai uma ona mai a tātou consultations. O lea i ele wha moe o lea mātou whilo ai ma le Chamber of Commerce, ia ma le same, o le vaenga lea, o la tau lea o lo te tongina le si 5% o le sauwhanga le tangata i te tonu. O le employer, e a maiso la tau finangalo, o lea ua whataatia o lea sovalu o Januari. Ia ona whapena lea, ona whasolo atu, o le il fofuanga, o le teimile tu ai a onga, o le a tele whai a onga o lo amanoa, ia o le a tau mawhai, e whai se while o ainga whapitoa wa o tasia, o le a tau e tō tele o le vaenga o whai a onga, o lo a vea ma contributor, o le a moa se avono mātou te while o ai. Ia whapena fo i au lotu, o le ia e kālesia, o le fofua, e whai nia la tau mawhtanga, ia tai peo le metisi langa u te iloa o le metisi. Ia, e whaile lātou mawhtanga piula tuai. Langa e tā ua le si vaenga lea o le au whaitaulanga. E au ngā, au alo lātou teimi e mana o miaif ia tonga fitinga whafo mai, e mai se whafo. Ia, mai to e whai le si whala whaatalatanga ina ia mtua malama le leile atunu. Ia ona tuua tuailolea o le mātou lipoti. Ai le mawhai ona uma le whaatala noanga. Pe a whai o le tele au whesiri. O le lei fole nā. Ea na ufai atu. O te le popole i le tau whaaleanga. Awa e longo fia le tau whaaleanga. E longo fia foi le manino ma le lei. E le lei le mea le anganga lai whesiri mai ai. Ai... Wha umatoa te whamtalanga, whawhtai tele o tātou atino, o lo a whium papa au i Amerika, New Zealand, au se tā lia, whea lava, ia i turi mani o le larolangi. Ia whaamanuia le atua ia te utou. Ia maua se awanoa, e tātou te whiloa i ai pe a whaifo i malanga mai. Ia whātou whaama whaasoi whaina manuia le kirisi masi, ma le tausanga fou o lo tātou sauni ati ai. Ia malo u whaalo alo lawa tu lepa. Whaftai tele uso atu lau sunga pali i whamanui at fwoi kirisi masi ma tausanga fou i ati o e male ainga to e wheloa i se teimi o mōmua. So i fua ma e manuia. Tō whaaso i fua. Whaftai. Tai lawa. Yeah. Remove it on here. Yeah. Manatu sa mo lea ua o tō whaafonga mai ia i le tūlanga ua iai le tātou scheme.
o lo tūranga le scheme ai mai se lava tātou I whafo nei pe au tō manatu le tāua o le mele te soi fuai whafo nei ia masi o tātou e whainga tāo na wha malama le tātou o tunu ura vaenga lea ona o I lātou o taxpayer o lātou lea o lo lātou lava manatu yo ua lua fesasi manatu o nai tangata whai lafonga le au whai lafonga le au whai saufanga ona ua lua ngia le whaalongo ua whaaporkiki ua whai mea whaaporkiki ua whai ma mea tau ma whai eile si vanga tineia mea le manatua fo I whaamoe le sa moana o whai atuai lea na mata noa mo mua I mpali na whaamatala le mai a pali una ua lui e se tangata tuila epa I le whaamoe lea o le hase mea le hero PP e counter I le mea fou lea le scheme lea ai tali tuila epa le ia sisi mea na o le whaaleanga lava lea la uta tu wa ai oe le whai saufanga o te le manatu e afo e selfish pe manatu whaapito o tau langona lewa utala no atu I ate te ola I whafo nei o le tu inga system lea e ola I mātou I whafo nei o lea e ti ngā lavalo taita I tangata o le alo mafufau a mai tangata tu ainga o lo le wharepui there's no income at all a mai la tangata le wharepui po le hartu langa iai o fea e ave iai ai a whai ua to ngia tu I whafo se tolu se lau marta tolu tu ainga o le tu tonu wharepui ele e sau sa o atata na ave pe afa pe fia va ai le private doctor van sila le te leo le mele ai pe o langa o le lava o fa pongi sai o tatou nisi o le opposition ele vaenga ia pe o le o la tu fa pongi saina lau sila ma lau tanga I Samoa ai o te John e ao na faia malata mai yo a fai o le fai saufanga e te langolangoina le fast lero malamla mai meia ai a fai foi o le fai saufanga e te langolangoina ia le tapipi e le ngalanta to follow me se a le na mai fata te inga le TVST le tax le na fai le ala au tato watama mai ina ua tula I mai ia le vaenga le tapipi wala tau tilo e le ai se luma na I manui o Samoa e le lava tupe e fai ele malo le almena apa iai o le tax lea so se taimi te lo e fale o loa langa fai o mea o system e o atu I fafo nei e le ni mea na create mai Samoa a e sau fala I fafo a e alu New Zealand anytime e ke alu e fai koa e fai to e fale o loa e pay lau tax pe fatau le apasusu pe fatau le falawa po lan me fatau e pele tax so o system e o tu fafo le ala fato o tu Samoa va ai Samoa fa ve fena maua tupe atina e Samoa le ala na yeri to le tula I maio I la tu le na ve taimi na fu ai le ale ngole tax yo e TVST po le lava TST Ioi, le tax lana, le fe so ni tele I tatou atu no. E na au fai saufanga la, ai so se tangata e alu I faloloa. Anybody that go to the store, pay lang tax lea. Ai vai le na compulsory, le nga mandatory. Ai sea, o le va ai le malo le nava I teimi, e le mwhaina tupu ia me wha malie I nai le mana o Samoa, pe ale fa marusia me ia pe ale compulsory me ia pe ale mandatory me ia le fa o tu por scheme o le scheme foi la le o le telo tu pe fai ai po le ale le tu pe to e mai po la me o tu pe la nem fai ona fausi se fale mai pe ona ta o se fale mai sili atu na lo mtotua e fully equipped I mepe o fafo o fale mai fafo nei e mafaila ona maua pe a tele tupe e fai ele scheme ne ala o challenge foi le ata to le diaspora o ele diaspora o tatou foi fa lango ele scheme ne
pe a fai o luangia ma faufaunga o le out tax pay i Samoa. Nanga le mea o tupu i Samoa. A mata ma te tai o le tuangai le mea le a le na ufai atu le tala ina ufisingia po le mea kaunta i le HRPP a le tali atu le pa. Faleanga. Nothing but faleanga. Ia le lau e vai, le wa sila iai. Le wa tatu tanga i lava iai. Ia la le simea tatu e fai. La le simea e te manatu e fai. Le atunu ue. E mo o mia le tatu fisoswani i le mta upulea. Ioi. Le ngai ala no fai atu ia tatu le diaspora. O lea tatu te nofo i atunu e o atu mai a mea ia. O wha manuianga o mea le tonu Samoa. E le ino nofo nufo Samoa o latu mea o atu i kone tineta te tele. O le wha moe ia manuia atunu la iti ona o atunu tele. A whaila o le te alala i le atunu tele. Nai te malama i le mele matana no twenei. A whi o oe tangata na South America, e latu New Zealand, e latu Australia, e whainga luenga. Since you arrived in Australia, New Zealand, America, tato me ni tat whainga luenga loa. Pay tax. E te le fie lo whainga luenga e vai atu lau siaki. Ioi. Follow e Uncle Sam. Ioi. A wheme sa wale system lea. O mea tonu ane matano e nei. Ioi. There's nothing else we can do. The only thing we can beat the system o le malamalama. La whawhena malamalama tatou. Io tatou malamalama. A whai o ientangata i le wharpuipui. A whape o ientangata i le whare mai. A whape o ientangata e lea o whainga ruenga. Ai mamai. O lai iai lau tupe. Pa wana e mo i ele longo le lei. E mo i ele longo ele matango fia esa. E tele i latu tele i South America te whainga ruenga ave e o lai le sangata. E tele i latu New Zealand te whainga ruenga kipi se vanga lo wafu e o lai le sangata. Those are the only thing. And find that o iai e pita i le system lea. La le system. E compulsory mandatory mene. Ina ia lava financially mo le development o le atunu atoa. O e vaila li te reo mea. Ai selfish rol tangata. O tuinga mafofonga lana o iai. Tuinga mafofonga na o iai. Alo te whai atu. O iai tangata o tu ainga o lali whatpuipui. E te ua mai e whatpuipui. O whera ave iai. E avatu ala i le lima tala le whan mai le te tau toi onu me e stong fitina. Ua mo o mia le ave i fafo. Ua mo o mia le a. Tātou tala no e foi. Whai atu e foi. Tau te wawa ai i tu uma ia. Ina ia whaingo fie na manino ma mala malama mea tātou te tala no ina. Ea. E sao le mele tano toi tātou porkala me pele ai. E sao. Ioe. E lango ina tele. E lau tau tua mala o unanga. Ia le scheme lea. E le ona whapea. Ai mō tangata uma. I awa noa tutusa tangata uma. Ale no whesilia nei i a panoa. Panoa o le tangata le leile tutongi. E maua tupe. O le tai fono le nupi wha Samoa. E le ana whesisa. O le anta tino e panoa. I le mai maua te mi alu sau wha i ei omwha tali o. I le lima tala. Ioe. Na, whaatali lau toru se lau. Se ilanga o lea whai consultations i le taimi nei. Ioe, o se taimi o le vai asu o tausanga fau. A foi e pasia mai loa ele kapeneta. Ele o palmene, o kapeneta, o uman pasia mai palmene back in 2015. 2005. O uman pasia. Ele to yesis me fai toea o le kapeneta. O ai inga laiti, to pau ana na me e fatali e sa momoro tu sitfia. E confirm me lo me uman kapeneta. Ele to tu o palmene, o uman pasia palmene. O le kapeneta, mo ai inga o nisi me fa popo pe ese pauna na me o le fatali ai. Ioe. Ma nino mai loa. Loa me tutongi ai lau toru se lau tala. But I'm pretty sure e tutongi ana inupi fa. Ioe. E tutongi ana inupi fa ia lau toru se lau tala. Oe lele diaspora o tātou foi.
e mausali ai maola ai ia le scheme nea. Wansa te alu Samoa, te latu a whapea te latu Amerika, se lau fasfuru ai maola tolu se lau. Por se lau tolu suta la foi, peo o tu temina o chipo, o tolu ta la di tala Amerika, pena se lau tala ai maola tolu se lau tala, e se vau tala iei. Tatou New Zealand, Australia, o le teimia te o Samoa, not only that, a iei ni tangata matutu o lo ainga, o lo o Samoa, le se income, o lau mena nai fai. To tongi le toru se lau a tangata o lo ainga, i olai i le tausanga atoa. What a gift. Oka se mea alofa. O se mea alofa sili lea ona tā ua Samoa, mō tātou tangata uma. Mea lea, aua tātou te no whai. E le whapea tātou te whaia, ona o le whatuatua i le atua Samoa. Tātou te lango i le whainga malo. Ai pe o le ata tonu a len au mai. Le GST tax. Sila foi o tau ni mena. Le ale mafu ang compulsory ele mele. Le ale mea mandatory ele mele. A le whaia le awarana. Le se tupe ngalue ina ele malo Samoa. Whapena foi America. Same thing with New Zealand. Australia. O tupe uma pe te le whangaluenga. Pe te whangaluenga. Tusa pe te le whangaluenga. O le teimea maura sutala. Ele maua e alu ave bank. E sa o le tala le whaiatu. Pele ai sa unga luenga pu lewa e maua lo sfutala. O le memo mua e te alui o le whalo loa. To o tangata uma. E o uma i le whalo loa. Meaning tax, GVSC. Mera na nina tula i mele malo i le nawa i teimi. Mandatory le GST. Ona o lona mafu angata tau. Ia ola le atunu. Partnership. O le me fai tatou uma, molea, ai le aungar tatou pe pese tau te alo, lofo i tatou ainga mar tatou atu nuu. E mai la te e mea. O e le nā le fai sau whanga i le atu nuu, sa mo, e whalongo longa, o te e tea. Leanga o leo te ola i le atu nuu, o langa system ngā tau mamono o tu e ola i tatou. E le se sere tala le fai atu. Ioi, au tau alo lofala i le atu nuu. Aua te mafau, don't be selfish. Na oe, malo wafu na te anu. Fia, na ai e listangata lo wafu. Na e ola i listangata lo wafu. And that's the only way you can beat that system. Let a system compulsory, mandatory, whamalo sia me uma. O le system le ngā lute tana no tuai. So se atu nu o le lalolangi ngā kontineta te tele. O le system ngā e ola i. O le whamalo sia o me whapea. Esa opese, ia wala. Tāua tele. E tāua tele ia le atunu ue. Ia o vai atu. Ua lava malau tautua ia te oe te minei. Sa mola atunu pele. O te whaai ua le upurea. Aua ni tātou taxpayer. Le au whaisawhanga. Aua ne i o tau muli ta ia le tau wha aleanga ma le tau wha valea atuila epa o lo whai nei i le atunu. O lea, a ule whawhewhepea ule mai le sefuru tausanga. O ai a whai mai, mai le wha lana te roa. Lana te mana malama ua lewa nei tono le atunu. Whea me tatu te o mai ma mea ia. O le GST, o le nupifa, o le system ngai run e menga mandatory. There's nothing we can do about it. The only way we can beat that system lewa uta noa tuai. O lea, manino mamala malama le mafofau. Fai so sao. Nothing, there's nothing in the world called free lunch. There's no free lunch. E te tau na participate tangata uma. Elena sa mora tupele. Ele leo no tatu manino mau tatu malamlama. O le system leo te whai atu ai. System tonu alea. Meolea. Mandatory o mea. Fo le te whai atu a maila ta peitia ki o le cross
4,000 pe a kele ka overkaimi. 4,000 across, ayan man fale ilia. 1,800, 2,000 pe a tele, la ta cheke avid fale, weekly. Au fe walu mai nei tupe, fai mai lo le ngangana ila tulu nei sole. Ai umai Uncle Sam. O le system na, olea, e mandatory me umma. E manatu ia le malo molea, mole development o le atunu lau tele. Meaning, everybody, e tofu sao, every individual, ilea, i so se atunu. Mena ni fai mai presidente ni atunu. Ioe, au fesili. Au e te fesili po le ase mea lo malo e fai mo oe. Aia, ia e fesili fo oe lava ia te oe. Po le ase usao mo lo malo. I tonu ala. Tuinga mea lea. Au le upu o le malo tele. O le malo e well developed. Mala malama tangata. O va ai la tapesi aki. O va pe ai. Mai maula temi te complain ai. Just go with the flow. Knowing wa yailo ta sao ya America. Wa yailo ta sao i tangata o le warfare. Wa yailo ta sao i tangata o lo fatpui. Wa yailo ta sao i tangata le fangaluanga. O se fautala iai. E te le, e faisi lau kele o ta pule sa mole atunu we. Melea. O uso a fasala lau. Tato tutu to tele. Wa la latta il palota. Tato le languna le leo tato fainga malo. Au tatau fo io no tato itea. E tatau fo io no tato itea. Wa me io lo tūlai mai. Aisea o silence ai le malo. Aisea. Whapena fo i winga o le malo e le leile whautautanga. E le o tūra lata i le palota o na sona tau whailanga i le ilunga. Le ai. Whai ngu. Whai male manino. Whai totoa whaiva. Au lea. Sia tatou ngā ruenga lea. Tatou au whaasalalau. Tatou au whaasalalau. Au tau whaafonga mai. O te musu ta ua suafa ni misia te au se suafa. A o tau la vai langolangoina i le whainga malo. O lau tala a mata mai ana po o tātou o polonga a le malo o Samoa i le aso. E lo tātou ni au auna o tātou o polonga. Whai mai ar tala por o au le polonga a Jesu Christo. O au le au auna ioe. Le ngangana e whao ngai le apostolo. Le ar ngangana. Le ar ngangana. Ioe. Ana, i whai lea mo tātou lea tunu ue. I whai lea mo tātou. O tātou le au whasala lau uma la mautu whafonga mai. Ioe. Ia. Le ia ono te amata tu nei Amerika. I se uso ono ma whasala lau tunu ngā Utah. Ioe. Solo atu i a te utou i Australia. Turisi. O utou uma. Ioe. Tui vasa. O vui, na savea, asiata, o mau, o lupe matasila. Pei, o lato, tato uma o ngā rui nei mea. I le langolangoina. Whai tato ma leo o le tamatai pāle mia, ma le whainga malo i le taminei. Isia, we are slaves to our government of Samoa. Whai tato ma polonga, e alana uta ua tūlea. Ona o le polonga, e le tutongia, e le sona tutongi. Le vā o le matai, ma lana polonga, e le tutongia le matai lana polonga. A o le fe aue aver tuspa ia i le polonga, ia e usitai i lo matai no matter what. But you, servant, au auna, e iei le taimi e tutongi ei oe. Mena le no le whangainga le upu au auna. Au auna le atua, e tutongi. E whai mai tala o le polonga. E le tuto. Le se senga na upuna e lua. E wha umai la upor kalame. From now on. A matatu ala tuto sanfou. O tātou o polonga. Ale malo.
e le tutongia tatou, iwe na peni lang o le mawhawhau isi tangata, tutongi mai tatou le malo, ina ia mawhai, ele o tatou le na. Atono e whapena isi vahanga i ale HRPP. But with us, we don't do that. We are slaves for our government. Manuia tele, Samoa, lau whawhanga. Nia lau whianga tamatai pāle mia, le sui pāle mia, le kāpeneta e li imtamaitai. Eoi. Manuia tele e a minsta langolang, whapena foi i le vaenga o lau whianga le whangwhitalai, mara sui whangwhitalai, lau whianga i le lauli le mari jore te teifono. Malo lotu tele. Toi a seana umane nei tau sanga. Malo le fina finau. Ia, whamani atu le Christmas, mara tau sang fō. Nei te atu le toi wheloa i se taimi o mua. Ia, ai whamani tele le Christmas, mara tau sang fō. Ia te utou tai oro malo. Tai oro uatanu. Lunga a mata mai le ao le malo malau masiofo. Ia, sui ao, whapena mautou masiofo. Le au whainga runga tofi a le atua. I so se whatawhai tauranga. Ia o tai o nuu mawhio anga, tai o ainga, matai o sao ainga. Ia o lena. Lau whionga i le i tuangai, tai o le tuangai tu le epa, sui tai, ma le navaenga. Whamani atu Christmas i maratau sanfo. Mora taimi nei, lau tau o na masani. Manuia la sa tai au Amerika, territory uma, manuia fo ila sa ia te uto New Zealand ma Australia. Tatu toi wheloa ai pe apule alofa le atua, tai iaturo soifua ma so ola. Ile nava yaso o momo soifua ma ia manuia. Wala
mai